o andi fiyo affaire o musidɗo men ɗo wonɗo États-Unis yaɗɗo granjo ɗo yimɓe no wolde fi mum wasi tawi ko par ce que ko gorko américain jo yaltidoyi o acciti ɓe woɓɓe nan mo acciti modi makko ɓe nano ɓe wonda ko weldi ɓe ni tum kono mi yaali buson ɓe wolde gonga o yimɓe ɗo sumusomonno tum probléme o affaire ɗo ko ça c'est grand ono kaani ko kanaru grand on addi o probléme si tawno ko américain jo voilà américain ko anda ko hara ko neɗɗo normal quoi fotodirɗo harano probléme ala rewɓe fulɓe ko jokki américain ha Europe ɗo jokki naare jokki Europe de l'Est ɓe jokki Porto no heewi tew ɗum addata probléme o affaire ɗo ko tawde o granjo ɗo no hulɓini o granjo ɗo no hulɓini o yi fiyonno ɗum ɗo waɗi un probléme ça ko par ce que jomirawo men o indi wo ko labaɗo Allah ko labaɗo frère Allah ko labaɗo Allah ko fotodirɗo Allah ko welɗo darugol welɗo sutagol faami donc en tant que julɗo si goɗɗo hulɓinike haray déjà no hollirke ya quelque part un problème parce que si tawi a wayi noon no woodi ka lutodirɗa e Allah faami no woodi ko waɗɗa malum ko guerɗa an e Allah no woodi ka lutodirɗo faami ko ɗum waɗi ka noone pullon tigiri noone ɓe Allah tagi ɓen ɓe susata ko kaani en fait faami hina fiide makko ko boni de añugol ko kaani koko woni légitime o yi grand on hulɓini mo kaani ɗum noon Allah anna fof jiɗa ko kaani Allah fof jiɗa ko hulɓini ko ɗum waɗi affaire o hina fi mo yawi kellodiri e américain non ɗum non sa fuude ça par ce que woɓɓen ɗo ko kamɓe mani ka yaldata sa ɗum ɗo ɓuura les plus grave que ɗum ɗo mais yimɓe ɓe s'en fout donc hina fi ko woni ko taɗa ko américain jo maɗa ɗuma probléme mum ko woni ko tawde mo kaani mo hulɓini ɗum ɗon neɗɗo diina fof neɗɗo ko inte jihadi tigiri koye haaɓu sifaji e noneji ko lutodiri Allah ko lumnodiri Allah ko donc haɓay fenade haɓay tampere a faami par ce que Allah ko gonga o mahirta kala ko mahira fenade haran lutodiri Allah haɓay noon kadi kanaru haɓay kadi ñaw Allah ko selluɗo no tawa inde makko ko selluɗo donc si goɗɗo ñawi pandi haray kanko Allah ɓe mardi probléme ko mauvais signe o yi haɓay basal si goɗɗo woni baso ha feƴƴiti c'est pas bon goɗɗo enanka risay kono heɓa embere no wuurira noon quoi normal hay so tawi na a risuɗo mais quand même ɗa wayno abde gurdam ma kono sa a ɓitti ha hay ko ñama amara hay ko wala amara andu ya quelque chose donc o affaire o granjo ɗo hina fi ko tawde ko woni américain ko ma ɗum ɓe kellodir c'est pas ça le problème mon ko tawde mo hulɓini c'est ça le point ko vrai kuukuru quoi ko ɗum woni affaire o ɗum ɗon noon ko fulɓe ɓe réagissir ni ko no holliri ko foti ko moƴƴi par ce que ça veut dire que fulɓe no selli quoi par ce que sa réagit sale kanaɗo o granjo ɗo ara ça veut dire que a sella dina ma kan no loyi seeɗa de la même manière si goɗɗo feni sa andi goɗɗo fenay woni no dowma nefude o faami si goɗɗo janfike binde ma no dowma nefude siko saltiɗi ari binde ma ɗo dowma nefude eɓe siko kaani kadi ari binde ma no dowma nefude faami ko ɗum si yimɓe ɓe no yoɓa milliard ji fi waylugol yeeso mum fi yo laaɓe fi heɓugol ɓiɓɓe labaɓe waɗa sport par ce que ko Allah wayi noon etagol wawa Allah nandintinno Allah waɗira no Allah waɗirta noon ko ɗum woni diina en fait diina kan c'est ça didu annama en hoore gonga haɓa fenade haɓa janfa haɓa pauvreté haɓa tooñe ko ɗum woni jihadi ndin tigiri ko ɗum woni diina kan tigiri koko enten ɗo juulugol ɗum a ƴanga ɗum ko méthode ji fi no wawira wadde ɗum ɗon on faami sa hulɓinorike ni ça veut dire que hara ya un probléme donc yimɓe ala wolde gongaji ɗi no faami kinno ɗo ko par ce que juwonno ɗaɓɓoyi no keloyi goɗɗo non c'est pas ça le problème c'est que ko grand on no hulɓini pandi quoi